Okay. Sinya ya kabiri akugaragariza arakuryarya. Sinya ya gatatu itareka kugaragara. Iyo umuntu yamaze kuguhema abavuze ngo ntacurico ndakuzi uri kanaka. Iyo amaze kukuryarya abavuga ngo nkomeza ndetse kubana n'indyarya kuko iyo uja kwita umuntu indyarya kandi ukanawe ukamuryarya rero iyo uje kuryarya umuntu uba mwise nawe y'indyarya kandi umenye ko aha yakuryarya nta rukunda gufite kumwera n'umuheruko icyo gukorera no kukwica. Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mudukurikiranye kuri The King TV. Mbifurije ibihe byiza aho muri hose atandukanye. Mbifurije Noheli nziza n'umwaka musha muhire w'ibihumbi 2026 tugiye kwinjiramo. Nkuko bisanzwe rero dusanzwe tubahereza amakuru, niyo mpamvu n'uyu munsi nanone kandi twingigura kugira ngo tuganire ndi kumwe nawe umusaza mwakunze muri benshi cyane. Niyo mpamvu rero tugiye kumuhereza ikaze kuri The King TV twamara tukaganira. Umusaza muhaye ikaze cyane. Eko tubahaye n'ikaze kuri Swim TV. Yego wari wibagiwe? Nta sinabyibagiwe. Nuko bivuze barabyibutse. Yego. Uko muzajya mukora comment na share no na sabone muze mureba kuri Swing TV murebe no kuri The King TV. Yego. Ayo ma TV yombi iteka uko muzajya uko mudukunda ariko nawe muzayakunda kubona muze mwetegerera ibiganiro kuko tubabwira ibiganiro byuje ubuziranenge ntabwo duca hirya no hino y'ukuri tuzi turakubabwira kandi icyo muzagenzura cyose muzasanga ari ukuri. Bikira aho ngaho tubabwire ko mu nkuru twabahaye naje gusanga igihe komanda Rugabagize ibibazo umwana niwe wabiburiyemo umubyeyi yari yakomeretse cyane ariko yabayeho n'ubu ni muzima. Ako niko kandi duhinduye kuko nejo bundi mushobora gutekereza ko wenda hari icyo tuba tuvuga kitari ukuri ariko uko niko twabibabwiye ariko nuko niko bimeze kudusubiye kubivuguruza. Murakoze. Urakoze cyane ngira ngo kwigisha kuvuga ikintu wenda bitewe n'amakuru wari uzi n'ibintu bisanzwe. Yego. Nta kidasanzwe. Uyu munsi rero ejo hashize nimugoroba nibwo inkuru yatangiye gucicikana bivugwa yuko Nyamusaraba yafashwe no Burundi ndetse na Munigantama ni mu gihe bari ku ndondo izira ntambara zibaye bahungira mu bibogobogo barangije bambuka i Burundi. Abarundi rero barashinja Nyamusaraba yuko yababeshe yari yarabasezeranyije yuko azafata abasirikare benshi hari muri kara gace bakabasha kurwanya bakanesha Twirwaneho ndetse na Munigantama asezeranya Abarundi yuko bazasensibiliza abana muri Twirwaneho bagiye muri Gumino ari benshi cyane kugira ngo bafatikanye n'Abarundi. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuvugana bafashwe bafunzwe. Ariko mbere yuko tujya kwinjira muri abo bose ndashaka kugira ngo wowe mwarabanyura bazi neza utubwire neza ido n'indo rya buri wese utubwire Nyamusaraba ari umuntu umeze gute tuza no kubwira abantu ukuntu ubu ngubu situation zimeze bari mu Burundi bafashwe bafunzwe. Nyamusaraba ari umuntu umeze gute bitewe nuko mwabanye? Nyamusaraba ni umugabo w'iwacu. Iyo umuntu avuga ngo iwacu cyangwa ukavuga ngo hafi y'iwacu hari ubwo abantu bavuga bati se n'uyu wabo koko n'uyu wabo gute? Jiwanje ni kumurambya mu Kanogo. Nyamusaraba n'uwo mu Kajembe. Hagati yacu nawe aho yaratuye harimo umuhana wo kwijimbo. Ahantu h'urugenzi rutamaze isaha ku muntu wihuta no mu minota 45 kuri 50 uba wageze aho mu Kajembe. Akaba rero ari umuntu twabanye twakoranye. Nyamusaraba n'umusirikare w'umurwanyi. Mu mazina yiwe yitwa Shaka Alex. Izina rya Nyamusaraba ni iritazirana. Na kazina kagasobreke nkuko abafaransa babivuga. Cyangwa se
ni akabyiniriro. Aya ntabwo ari akabyiniriro, ni izina ryavuye ku bintu biriya by'ubuseraza. Okay. Igihe ubuseraza buje bo bari batuye za Mirimba, noneho umuhana w'iwabo ukaba ari ubangikanye n'umuhana wa abagabo b'abasinzira. Yego. Noneho abana bo mu basita umunsi umwe ngo baraganira baravuga ngo reka biyitirire amazina y'abagore bose bo mu muhana w'abasinzira. Buri umwe n'umwe akagenda yiyita izina ashaka. Noneho wowe aza kuvuga izina ryitwa rityo ryo muri uriya muhana wo hakurya. Urabona abantu mushobora gukora ikintu muri benshi ariko umwe akaba ari we gisa n'igihira cyangwa akaba ari we gifata cyane. Nuko bahita bamwita gutyo, ariko Nyamusaraba ntabwo ari izina rya se kandi si ukundi yaryiyise kundi gusanzwe, gusa nyine rihita ribaho rirafata rirakomera. Nyamusaraba nayo mvuge ko ari umusirikare w'umurwanyi. Nyamusaraba mu bihe byose by'intambara ziriya yazibayemo. Yabaye mu ishyamba ryo kwa Masunzu, ni naho bari baramurasiye kuba muzi agira inkovu ku Gakanu. Irashe ngaha mwitamo nyine ry'uruhekenyero, ikamanuka ku ijosi ryose ikaja kurenga mu minini nini cyane. Yayirasiwe kuri Gasopo. Urumva ni umuntu uzi tuziranye twabanye cyane, kandi n'umurwanyi n'umwiziritsi w'isasu bikomeye. Bukeye rero aba kwa Masunzu, avuye kwa Masunzu ajana n'amakanika muri iriya shyamba marehemu, bari banamo. Bukeye habayeho Gumino ya mbere na Gumino ya kabiri. Gumino ya kabiri Nyamusaraba tumara gushika ahitwa Kananda. Nyamusaraba nibwo yahise atokana na Letise Mahurunguri. Bamaze gutoroka barazamuka bararenga, bavuga yuko bagiye gukora indi Gumino kugeza ubu iyi Gumino actuelle n'ubundi yitirirwa izina rya Nyamusaraba. Nuko niko yabayeho. Rero Nyamusaraba bamaze gushika mu byo muziho, Nyamusaraba yakoranaga n'abagabo b'igihugu gake kabaho. Ndatekereza ko mu myaka mubonye y'ibi bihe by'intambara nabonye akoresha inama imwe gusa y'abantu bose. Indi nama ya kabiri nibuka ko yakoze ni ikiganiro yari yaragiranye na Colonel Makanika. Aho niho hantu habiri nshobora kuvuga ko yicaye akaganira. Ibyavuye mu kiganiro cye na Makanika sinari ndimo. Byari ibiganiro byabo bishaka kuba reconcilia, kubahuza mu gihe Makanika yashitse ntiyakunda kumwakira. Arangije kutamwakira baja mu biganiro. No twebwe duhita tubona iki? Duhita tubona amacakwinshi y'abana bacu. Twebwe nk'abagabo b'igihugu turavuga tuti ni mugende tudelege abagabo babatware baja kwa Nyamusaraba, abandi bagabo baja kwa Makanika, barabwira ati muzaze mubona. General Rukunda Makanika aratubwira toya birari mushake mu bireke. Twebwe na Nyamusaraba nta kibazo tugirana, kandi umunsi tuzahura mwebwe muzatangara. Nabare bavuga ngo n'abanyamusaraba cyangwa ngo nabanje ni mugende mu bive mu bireke. Twe twenyine tuzi ko tuzahura kandi tutanahuye, nzi ko ari ntawe ubangamiye uwundi. Twebwe mu kiganiro twagiranye na General Rukunda Makanika icyo kintu yarakitubwiye. Aratubwira ati ibyo ntibibatwara umwanya, isaha n'isaha nzi ko ntazocamura inkota ngiye gusogota abana bari hariya mu Kajembe. Kimwe nuko ntekereza ko na mwenzi wanje atazacamura inkota ngo agira ate ngo je kurasa abantu bose babarizwa iwanje b'abasirikare. Koko abari ko bishaka kuba, ariko niba wumva abantu batwara Nyamusaraba mu mvugo zisa na hatari nziza, birava kuri iri jambo. Nyamusaraba niwe wazanye abarundi ba mbere. Baraza bararenga, baraza ndetse baba mu mihira hariya mu mihana, babaye ahantu kuwingwa. Abo bana bararwanye barafashije cyane. Imihana itangira gushira za Gihuha, za Gatanga, za Gatoki, za Gashararo. Abo basore bari hari b'abarundi, yari ko imwe y'abarundi. Ifasha abaturage b'abanyamurenge. Iyo iza gutaha arasubirazana abandi, baza gusubirayo arasubirazana abandi, kugeza haje noneho aya mabatayo
abiri no mu biganiro byacu by'imbere twarayatanze ayo makuru. Haje uwitwa Leonce Baranyiko, amaze kuza ico gihe yaje Nyamusaraba atakiri hariya mu karere ka ruguru, ariko bivugwa ko ari we wagize gute wabohereje. Akantu nibuka nshobora kukubwira rimwe kigeze kuba Nyamusaraba yigeze kuza muri ya misi y'intambara, ashitse aza nyine ngo yabwiye abarundi kuko ngo afite ingabo zishobora kuzifatikanya n'izabo. Ahageze icyo numva cyabaye, yamubirije abana bose ngo nibaze bagende ngo baje gushaka inka zabo mu masango. Baragenda koko nyine bagenda bitabye batyo, ngo bamara gushikiriya bahitira mu Barundi, baja muri fore ni y'Abarundi. Ntiyigera bakora inshingano muri zimwe z'ivyo yari yababwiye ko ari byo bagende kuja gukora. Icyahabaye niki nuko inyuma y'iyo fore abana benshi barya bari bagiye bazi ngo bagiye kuja gushaka inka zabo, bose bahise bagaruka buri umwe n'umwe asubira iwabo. Ariko rero bikavugwa ko kuri we yari yakoze iki, yari yamaze kugaragaza abo nk'ingabo ziwe kuko bazanye nawe barashika bahura na fure ko mu maheta baramanuka fore nibayikoreye mu magunda. Nyuma rero kuri izi nkuru uvuga zacicikanye kuvejo koko ni inkuru natwe twazibonye, tugaragaza no kubaza ababikurikiranira hafi, bavuga yuko Nyamusaraba yashakaga gukanalize urugo rw'iyo kuja hanze. Noneho ageze ku kibuga cy'indege arafatwa, hafatirwa na Muniga Ntama. Muniga Ntama uribuka ko mu minsi yashize bari bavuze ko ngo ashobora kuba yaravuye ruguru ngo agataha. Tekereza ko ari nawe wenda wabikoraga mu buryo bwa scenario zo kugira ngo ahishe agace aherereyemo. Ava mu gipupu yaraje hariya za Bijombo, ariko abamubonaga bose bakavuga ko bahamubonye, ariko we avuga ko yambutse i Burundi n'inkuru ziracicikana ngo Muniga Ntama yari yagize ate yarakutse ngo ari hakurya iyo yabaga. Ndatekereza ko yabaga Hollande, yabaga yaba muri Amerika. Muri Amerika? Atuye muri Amerika. Sawa. Ni urugo rwe ruri. Ni urugo rwe ruri. Yego. None bavuga ko yasubiye muri Amerika. Ariko rero nyuma yaje kugaragara mu musafa w'ingabo zaje ziva mu gace ka ruguru ku Ndondo, guhera Mitamba, Mugeti, Kagogo, Bijombo, Karunga, Nyamara, zinjiriye ku Gatongo, ziza gutunguka mu Bibogobogo. Zimwe zari nyinshi cyane, zarimo nizagendaga zipfa umugenda nzira kubera mu ruho n'inzara. Nibwo Muniga Ntama yaseseka hariya yari kumwe n'abafureko, ageze hariya nibwo ngo yashatse uko aja buki Burundi. Yego birakunda kuko ari kumwe n'abasirikare b'Abarundi. Ahageze muri iyi minsi yategerezwaga wenda kugira ibindi bapangana nabo, ejo wundi ngo babafata bari ku kibuga cy'indege bashaka gukora tentative zo kugira ngo basohoke baje hanze. Nguko ngayo makuru avugwa kuri bari abagabo. Ariko rero tugarutse inyuma y'ibyo, bavuga ko politiki n'umunyapolitiki, umunyapolitiki wese atanga akavakaja ngo ni kifi yoga kuri ifi yoga mu nyanja, niko umunyapolitike yoga mu nyanja y'abaturage. Abaturage nibo nyanja, aba ari koga mu baturage. Umunyapolitike wese ntawikina wenyine ku giti cyiwe. Hari akantu numvishije ubundi wenda urakoze aho ngaho. Yego. Kingungwa na Muniga Ntama bari bafite mission yo guhindura karagace. Urabizi ko bavuze yuko bazarwanira muri Minembwe ngo bakakahindura, ngo bakakarya. Amateme yagiye akoresha aravuga ngo bazaharwanira ngo bamere nka kuri Agaza imeze. Nukuvuga ngo bari bafite gahunda yo guhindura kya gisirikare. Kingungwa wakaba umukuru w'abariya. Yego. Nukuvuga ngo na Muniga Ntama yaje bafite icyizere yuko azamwungiriza, azaba nyine uwungirije Kingungwa. Kingungwa azaba nka president, Muniga Ntama abe umwungirije. Niko amakuru yavugwaga. Ariko se none ahangaha hari amakuru avuga yuko koko bafashwe kandi yizewe. Yego. Bafashe bafunzwe, ndetse ibyo bavuga, ibyo bashinja barashinja
barashinja uyu nguyu Muniga Ntama baramushinja yuko yavuze yuko azasensibiliza abana bo muri Twirwaneho benshi bakajya muri Gumino. Yego. Noneho nari nkubwiye ngo umunyapolitike wese atanga akava kaja nifi yoga mu nyanja. Aba n'abanyapolitike politike bari gukina irakwiye. Politike ndaza reka mvuga uko nimara ndaza kukubwira ukuntu ari abanyapolitike cyangwa ukuntu atari abanyapolitike. Okay. Ariko ngivuze kuri politike ni ikintu cyose kijanye n'imirimo nkiriye ikorerwa mu baturage. Okay. Kandi sana yo mu bihe k'ibingibi bikomeye by'intambara. Ubundi baca umugana abanyamurenge ngo utaranyura mu bihemo ntakavuge ngo ndiyohemuka. Banzu bicemo. Noneho uperesiste kuri byo. Ugira ama resistance kuri byo. Uhangane nabyo. Bya bindi bihemura. Numara kubirenga uzabona kuvuga ngo ngewe sinahemuka. Impamvu ndahemuka ni iyihe? Nuko dore iki cyarabaye tentative nk'izi nazigezemo, ikinakigezemo, ikinarakirenze ntekereze ko no mu bakirisitu izo ntahe baza batanga intambara. Nuko ahuna n'intambara kandi za ntambara akazirwana akazitsinda. Ni naco Kristo ashima abantu. Biravuga ngo ahirwa ugira ate uwihanganira ibimugerageza. Kuko ngo namara kunesha rwose. Nibwo azabona guhabwa ikamba ry'ubugingo. Naho bariya Nyamusaraba yakoze imirimo myinshi myiza. Ariko bigeze nyuma icyo nza nkivuga kuko mu gisirikare nta musirikare nabyo Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ntawoba ari umusirikare afite uwamwanditse muri cya gisirikare ngo narangiza akomeze ngo yishire mu by'ubugingo. Nyamusaraba aza akabana n'abarundi. Abanyamurenge benshi kubwa Nyamusaraba nuko atashotse yiyegereza makanika. Icyo ni kimwe. Ikigize kabiri intambara zikomeza kuba hari afite imbunda n'amasasu arera amaboko tiyagira icyo akora zambaraga ze n'ubushobozi bwe ndetse kumuhera n'umuheruko. Hari igihe yaraherutse kuza aca kibiriya bice byo hirya hariya za Cito arazamuka arengana n'abasirikare abaje bamuherekeje atwaye imbunda n'amasasu bahise baza bamugabaho ibitero. Na nyuma nanone agahungu bita René Tongwa kariya kahari nyine mu gifuta naho ngaho za Cito na Kabembe ariko bivugwa ko arakishwa kabapfurero. Donc kare ku mupaka w'urugabano rwa zone ya Fizi na zone ya Uvira. Okay. Noneho kakagira nyina ko mukano muri za Uvira ise agakomoka hariya muri za Fizi umubembe. Yarutse kubatera mazi ngo ntaco yukora. Bajana n'abasirikare b'abarundi. Baramanuka bakurikiye inka gutya abu portant barebana nazo. Baramanuka neza mu ntarasi undi sasu gahakikisha ko aho wariteye wahabonye gwanashiko gasanga niko bimeze. Ngo bike kwibarabara icyahabaye kinini cyagombaga kuba n'isomo ku bantu bacu bikomeye. Barabafata bamaze kubafata babaka imbunda zose barabajana no muri Demiape baje kuhava bigoranye. Imbunda zose zirasigara ngo zamuke turababa tese muza mutubwira ngo murabaza lendo kimwe n'abarebaza lendo bandi bati turi none se niba murabaza lendo ni gute mwebwe abanyu baza lendo bagenzi banyu umwanzi yabinjiyemo inka muzisize muziruzi mwazigezeho kimuzigaruye n'imbunda nazo mwari mushanye zanyu muhamurwana nabe musangi icyama icyo kindi mwugi dusobanurira gute ngo banze kubahereza imbunda ngo bazizamukane ngo bazazihereza abasirikare b'abarundi ngo bazazamura mu buryo bw'ibanga. Jewe nama abarundi ngo niba bazazihereza ngo bazizamure ngo mu buryo bw'ibanga ngo kuko banze ko abapfurero ngo boja kubabona ngo bakabarasaba bakabarakarira gute ni mu bivuga. Iyo ni politiki. Icyo rero nicyo naringiye kukubwira ibi byo tutaranyuramo nitureke kuvuga ngo twarabishoboye. Ubundi muzabe n'abari abandi bose bakiri muri rura ruhande
rwa kote ya opposition yatwirwaneho. Akagara akagaraje nza mbona ari gato. Reka ngaruka no kuri iri jambo. Niveau y'uwitwa Kingungu na niveau ya Muniga Ntaho boku kuko ino mu bihugu bya Afrika ntibifite icyo bisaba cyane. Wenda yarwanye agatsinda ashobora gufata intebe imwe kanye nakabakayimuha, ariko iriya ntebe baba bamuhaye nizo ziriya zatumaze, nizo ziriya zatudindije, nizo ziriya zitwishe, nizo ziriya zisubira zikabyara amahara kwinshi tukazahora mu ntambara. Intebe aho ngaho wenda bande bamuhaye intebe abo wereza intebe nabamufashije kurwana. Tuvuge ngo ubungu biyo barwana rwa rugamba bakarutsinda. Yego. Wenda Kongo yofashe Muniga Ntaho ikamubwira nka komandarejo watari agace kose wa zone militaire wenda ijere nk'amazone 6 ayo nini amaregiment 6 suko ariko se bivuze neza ko bisa n'ibinshanze oya ashobora guhabwa nk'ama division 6 akabona kuba commandant wa operation uyoboye uturere tugera ku 8 cyangwa se byibura 7. Tuvuge nka Nord Kivu na Sud Kivu na Maniema, ingabo zose ziri mwaho muri ayo ma province kwa 3 akaba ari ubuzikuri. None rero kugira ngo nkubwire nk'umugabo nkuriye turamuzi Kingungwa uramuzi nawe Kingungwa Nijo muzi abandi ntibamuzi mutubwireho bukiye kuko ibinaza akora wenda muzereka nkubwire gatoya buriya hari amagambo umuntu avuga ukumva ko ari politiki hari n'ibindi umuntu avuga bazakunda kuvuga cyane u Rwanda bakavuga yuko u Rwanda ariko rutera biriya bintu byose ariko ntago bari bavuga hejuru y'abanga bari kwirwanaho wenda bashake support yafasha bari kwirwanaho bagahera gusa muri ibi bavuga yuko ababarunaka niyo bari guteza intambara hari ariko ntiba supportinge aba bari kwirwanaho barwanira ubwoko bwabo. Kingungwa azavuga amagambo asa nk'arimo filozofi ukuntu ibo ni muntu ki kuri wowe? Kingungwa n'umwana muto cyane. Kurani muto? Kingungwa ntabona n'umusaza n'umuntu wabyibushye ariko ni muto pe, muto w'imyaka mike kuko njewe n'igihe twabanye nabo muri byura nabi wabo iwe ntashobora kunamenya niyo numwibwira ntiyomenya n'abandi biwacu kuko ntibari begeranye. Nje ubwanje nigeze kujana na mukuru we twarabanaga ku ishuri ahantu hari za academy turagenda ngo dushike ngene namukavye amafaranga. Kingungwa nakavye mukuru we umara gushika tuva academy tuja muri byura kwa Muze Kingungwa. Kingungwa ari umushefu w'umupatriote kajana. Kingungwa ni Seuriya? Kingungwa ni Seuri. Okay. Umugabo wakoze agaza nko mu myaka ya 90 gutya akiri umukozi kandi abantu bamwishimira kuko yari umurwana shaka bikabije. Naho Kingunguriya ndakubira ko muzi turetse kurebera umuntu mu mateka yo yakera no mu bisanzwe so umugabo urinda mu bibazo wenda bibaye birimo ubufindo kanyenaka ngo abwifindurire nuko nta capacity afite ninto aho kuri ico kibazo waruvuze cy'u Rwanda Kongo uwabaroze abapfurero bagira ijambo bavuga ngo wamuroze ntiyakarabye mana yake n'ubu abakiri ku ruganda rw'uburozi ya solution ubundi bakomeza kongera niko kudakaraba. Naho waroza abantu benshi akabatamye ku Rwanda n'umuntu w'umugome cyane tugendeye kuco twabayeco nuko twafashwe muri 64 u Rwanda rwari mu bundi buyobozi. Kagame niwe watumye abamurere kuza kwica abanyamurenge ko mu biganiro twakoze ubushize ico kintu kirimo yarahise yari umwana mutoya cyane nawe ari mu makambi hari za Uganda. Aha muri 84
baza kuvuga ngo ntibature sanse ngo bajye gukora resanse generale y'abakongomani b'abautochtone ngo n'abakongomani badakwiye kubona nationalite bakaza icyo gihe twararwanye moi personnellement nari mu rugamba aho turwana banarashe mukuru wacu wo kwa data wacu isasu barari murasa n'ubungu bariho ni umugabo ushobora kubona nawe akakubwira ayo makuru Kagame yarahari n'u Rwanda yarari mu Rwanda saho son excellence Kagame yarahari aho ikigize gatatu ushobora kuvuga kejo bundi izi ngabo zihazi Rwanda zaturutse ku Buganda M23 yaje iva mu Buganda yatangiriye intambara hari za Salama ariko nta munsi baravuga son excellence president Museveni nta munsi baravuga Ubugande gusa u Rwanda n'umuntu utaragera naho u Rwanda ruri ugasanga ubu hari ibintu bibiri nshobora kukubwira ushaka kwigira inkurwakazi ku bakongomani bose aho bava bakajukuyemo abanyamurenge bakena rero bari bose birwanaho abo bandi bose basigaye kugira ngo abone icyarya kugira ngo abone amaramuko harahahishwa inoti zibiri nini nukwanga umunyamurenge ukamuvuga nabi icyo ni igishoro ubutanzi kugira ngo bagufate neza ariko se bagufata neza cyangwa ni ibyo bintu no iyo umuntu yakumanipile cyakoze azi icyaha yagukuraho rega ni information babashakaho kandi bakabashaka mu buryo bwa politike baze bavuga ko ari abanyamurenge bakiri kuri kariya gapande kegwa na Tshisekedi nicyo babashakaho aho ushaka kuvuga ngo mu bakongomani bagufate neza kaba bari abakongolo Kongolo baravuze ngo ni umuntu nguzu u Rwanda n'abanyarwanda ngo yanarubayemo ngo yabaye umunyapolitiki bituma nani Tshisekedi ahita muzana amugira droite wiwe ngo numujyanama we none se inama yamugiriye si yindi niyo kumubwira ngo nje nzanumva ikinyamurenge kumva ni kinyarwanda dore icyo bakora dore uko bavuze bagatangira nabo bakajamuki mu mitego yo gushaka gutegura bya bindi wenda babo bari bateze ariko si imitego bayitegera hangaha haboneka havugwa niba hari n'amabanga hari saya ngaya tuvuga nandi mabanga yimbitse arimo hari indani ariko ubu ngubu nkubwire ko mbwira n'abakunzi bacu biriya byose twagiye tubwira abantu uza wirirwa wishinza ukisisa kutagukunda ikintu cya mbere abanza kukugaragariza cyasinye igaragara ni ukuguhema sinye ya kabiri akugaragariza arakuryarya sinye ya gatatu itareka kugaragara iyo umuntu yamaze kuguhema abavuze ngo ntacurico ndakuzi uri kanaka iyo amaze kukuryarya abavuga ngo nkomeza ndetse kubana n'indyarya kuko iyo uja kwita umuntu indyarya kandi nawe ukamuryarya rero iyo uje kuryarya umuntu uba mwise nawe yindi ndyarya kandi umenye ko aha yakuryarya ntarukunda gufiteho kumwere n'umuheruko icyo gukorera no kukwica nibyo by'ibi ngibi muniga ntama byanga byakunda kariya kantu yaroyemo mbigarukeho naho bukeya wari ubivuze muniga ntama na Nyamusaraba ntabwo bigeze bavuga rumwe muniga ntama yavuye hanze aje gusapotinga Nyamusaraba amaze gushikara amubwira ngo waraferinzi ibyawe byarananiwe reka nje nkora ibyanje yereka abarundi ko Nyamusaraba yananiwe koko niyenda nabo bari bafite ama données de base cyangwa ama base de données ari funde bonyine bari bageze inshuro nyinshi iri haruguru bari bamuzi nje hari n'umurundi wigeze kumbwira sinzi ko tutabikoranye nawe muri bino biganiro murundi yaramwe ngobo ijanisha bakoze ngo basanze General Rukunda Makanika ngo afite amapursa 97 ku mapursa 3 asigaye ngo naye abakiri muri leta ngo naho Nyamusaraba ngo afite 0,0000 wenda ugashira nka kamwe inyuma y'amazero igihumbi
nizo statistique twakoze ujanishije n'abantu Nyamusaraba bafite hari. Okay. Noneho muri nta mashize aravuga toya byaramunaniye ariko jewe biriya byamunaniye no bikora. Urumva deja gizate asigavuze ngo uyu ni mu muparike bamushira muri garage itagikora. Buriya yarari i Burundi ahagaze nko ku mabuye nka kurya ufatika imodoka ukagitereka ku mabuye kitaki n'amajante warayagurishije byabyuma by'ibigata bijamwe amapine. Nuko niko uriya yarameze abikozwe nande na Muniga Ntama. Noneho Muniga Ntama ashitse agerageza guhamagara agenda deja abanyamurenge bose muri rusange bamumenye uko yaje bamenye n'icyamuzanye nta numwe wigeze amwitaba ngo ashike toya ndabigerageza bizaguhihira ku muhero n'umuheruko afata abana bari baraye mu kajembwe hafi yabo baje kugura imyunyu arabahamagara ariko bashaho kimuzi ko umugowe mu Minembwe turi mukubabwira mukabira ngo no gukina ni muzi abashaka kwiga abashaka no guponyoka muri Minembwe muve mu buretwa murimo muze mbijanire ndabajana ahantu ashaka kwiga muzige ashaka kuja kwa bene wa Burundi ashaka kuja mu Rwanda tumbagejeje Uvira nta yindi mpamvu nijuva mbafite arabafata abana 12 abandi bana babiri baratorotse bari baje batembereye barora ku Ndondo ngo bashike mu Mikarati barabafata bamaze kubafata kwa Macunda baragenda barabajana barababana ngo buceje ubundi baja kuva muri Mugeti bafata abana barabamanura barabitsa Uvira babaye abana 14 umunsi abarundi bambuka bava muri Uvira umunsi w'ifatwa rya Uvira barabajanye ngo bashitse baravuga ngo ngaba abana barabohereza baragiye Kinshasa n'ubwo bari muri Demiape kimwe nuko abandi bose bari barabafunze tugana ku musozo mzee ngira ngo abantu benshi bazi ibikorwa bya Muniga Ntama yego utabizi utamuzi wenda navuga ko atari umunyamurenge cyangwa se dakurikirana amakuru y'iwacu yego iri fungwa rya Muniga Ntama ndetse na Nyamusaraba bafunzwe n'igihugu cy'u Burundi gisa nkaho cyarabatumye cyangwa se barabambari bacu kwa iri funguro rivugaho iki niturangira dusoza ikiganiro none gufungwa kw'abantu bacu benshi n'ibirya abanyarwanda bavuga ngo yakomye rutenderi hari umuntu babwiye umufurero ngo naragure kera bakiraguza ngo babwire aho bahungira murere ngo arababwira ati muramanuka rero ngo yavuze inka ati zirazamuka n'izijaruguru ziranyagwa n'izimanuka ziranyagwa naho twe niko bimeze kuri none kuji Burundi ubundi ubwaye mu kigunda cyane urashika ufungwa niyo pisa y'umunyamurenge wese uranga kubana n'abandi ariko kumuhera n'umuheruko uko uzamera uzafungwa gufungwa kwabo ni kimwe nuko bajaga Kinshasa no munsi yuri hejuru bakabafata bakabafunga tuvuge nka kira kiganiro twakoze kuri Jonasi Muhizi generale waruri hari kuviza intambara ziba nibura ntarabane no muri este nta munsi ararasana n'aba bantu no ruguru ariko bishize ageze gute afashwe arafungwa padiri padiri no bari yabo byari ngombwa byagaragaraga Nyamusaraba yarakisigiye ari mu cyamaso adatarabuka ari ntahwaje n'abana biwe baja kwiga bajanywe na la police umugore waje guhaha akagenda subone escort kugira ngo atagira gute atazaba hariya agahirahira akabayo bacika kuko bakoranye nabo nejo bazi ko ari amabanga ashobora kuzavuga y'ibyo abarundi bagambiriraga n'ibyo bakoraga nuko babivuganaga nabo buri afite amabanga yabo menshi cyo gituma tagombaga kureka gufungwa ko babaye bamuhararutse nta kindi bamukore habe no gupfa byozuziramo. Okay. Nzorakoze cyane reka turangize ikiganiro na makuru twari dufite kandi turakomeza tukende tubageza abandi makuru uko bigenda. Arakantu twari dusize muri Uvira intambara za Makobora irakomeje. Kuwa mbere mai zari zakoze riz zikora konturu zisa nezikase mu ngabo zacu nibwo burya bariko bajana mu manifestation
ingabo ngo zisubire inyuma z'amazi zihita ziza ziproklama ko zafashe Makobora ngo buce bamwe barasa barabamanura barabitsa swima ejo naho tukaba tubabwira kuko hari ubwato bw'intambara bushobora kuba bwararashwe yego ariko hahanurwa n'indege ya Sukhoi yego kuri favere yatwirwaneho yego ibyo byose biri mu ngingo z'amakuru twashakaga kugira ngo tubagezeho muze mumenya update ziba zihari ku munsi n'ubundi murakoze murakarama